atu ko la sana sio ni holo mai hani hado turua te wala tala tutupu ke lata ia mai a whiawhinei. Whakamua mai he tau whakailoanga ke he kupenga hila ko visi hong fumahiva ha Niue he a whiawhine pō ko tohia toko tonu mawha e tangata he mga honei ne kua pikisia he ngā ko visi hong fumahiva. Mai he whakailoanga nei, ko mai longa whoki e toko lima e tangata whou, ko moa he ngā me toko waru alo turu ne pikisia whakamua he ngā ko visi, ko malolo mo e kua nā kaitua no nofo pui pui. Hanei whauru e te wala tala ia. Kua whakamōli mai he takitaki he whāhinga hua malolo sino Griselda Mokoia kia BCN News he pongi nei, taha e pasese mai he tau siwianga nei ne kua pikisia he ngā ko visi. Katoa ua siau me tōle tau tangata ne kua pikisia he ngā ko visi hong furumahiva, mai he mahina ha masi he tau nei. Toko taha siau me whitunga fulu alau tōlu ko malolo tuai me na kai pikisia ki he ngā. Tu maua ngai ni e tau takitaki whāhinga hua malolo sino me whakatuwhono ke whakamawhana atu ke tau tangata he motu ke muitua ke tau puakianga kua hataki atu ke tau tangata ke puipui mai he ngā ko visi hong furumahiva. Tui e tau pā ihu me ngutu ki loto he tau toloanga tangata, holo tumau e tau lima, no nofo me tutu whakaweha, mai whakaunga i te kinola rock safe ke whakamau hawa whanoanga ki loto he tau maanga. Ka ngau mo e kualongona ke whalu e tau whakamailonga anga ko visi, tunga ka pele ihu, mamahe ka kia po ke koho, tau se taha siwianga rapid antigen test. Po ke matutaki atu ke whalinga ngau Niue ke New Malafoni, whaataha nā kai ke moa whalu alang matai atu whoki. Mai longa whoki e whakaholoanga drive-thru ke lata mai siwianga PCR, kua hawhangi he whalinga ngau mai he matahola hiva he pungipongi, ke he matahola hongfurumoa ua he tupou la, he tau ahongo fua ke aho tuloto. Mai ke moa whakalaulahi e tau whakailoanga ko visi hong flumahiva he motu ke he kupanga hila covid19.gov.nu. Toko e te hukui mai he mtakau Commonwealth Games Federation ko o mai ke he motu he whahitapu nei ha koe wina he mtakau sipote niska. Ko laua ko Hugh Graham mo Richard de Groin moe amanaki alaua ke whileweia moe whakatutala moe tau matakau sipote osi he motu ke moa e tahamitaki ke he tau lekua ni tupu he tau nei ke he whihanga ianga he matakau niska moe tau matakau sipote he motu. Hanei estabavihi moe tau wala tala ia. Ko Hugh Graham koe tangata mai he atukuki Ailani, ko ia e hukui he Oceania ke he matakau takitaki he Commonwealth Games Federation Board. Ko ia whoki ko e takitaki he matakau sipote he atukuki Ailani. Ko Richard de Groin mai he matakau limangahua he Commonwealth Games Federation Management Team. Ko ia koe Director of Development. Ko ia whoki koe taha he tangata tā kirikiki he motu ko New Zealani he tautau ki tua. Fia whoki a Hugh Graham ke liu mai ki Niue manatu e ia mga hala tamatose hana. Ne whai hake mai ki Niue ko e tau kapisinga mahofi hana tupuna ko e palimia whakamua he atukuki Ailani ko Albert Henry mo e palimia whakamua ha Niue ko Sir Robert Rex. Pehea ia nākai o mai a laua ke tau se taha kumikumianga ne ke he tau manamanatuanga he tau tangata he motu ko e mai a laua ke tūtala mo e matakau niska mo e tau matakau sipote he motu ke moua e anganga kau whakalataha ke lata mo e tau whakaholoanga sipote ha Niue. Mai longa ia e tau mana ne ko tutupu he tau mahino ko mole. Kai pehea ia koe mga ahoa nei ke no nofu hifo e tau tangata ki he tau matakau sipote he motu ke whakatūtala e tau puhala ko alata ke whakaholo ki mua e tau whakaholoanga sipote he motu. Amana ki whoki a laua ke whakailoa whalu lango matai ke lata mo e tau sipote he motu ke he hawhangianga he ofisa he matakau niska ko amana ki ke whakahoko ai he awhiawhia pungipungi. Pehe a Richard de Groin mōli koe ngā hoa i tau tupe ki he lata me tau motu ki tunga Niue ke he tau whakaholoanga sipote mo e ngā hoa whoki tau tangata he motu ke hukui a Niue ke he tau wheua whetoko sipote lalahi he lalulangi. Kai mai ke he matakau Commonwealth Games Federation ke lango matai ke lali ke moua i mitaki mai tau tangata whetoko sipote. Koe mana ni mahuinga ke moua e anganga kau whalataha ke tau whatokaanga kua tonu ke moua e mitaki mai tau matakau sipote mua atu e tau tangata pele sipote kua manako mo e makau ke hukui a Niue
whalu ia lautolu no nofu ke tau mutu kehe. Pehea Hugh Graham na tupu le kua foki ni a lautolu hea tuku ki Ailani, kai maeke ke moua e anganga kau whalataha mo e tuku kehe e tau whikovi-kovian ki he tau tangata kai lali ke tau se taha meana komitaki mai tau tangata pilisi poti ha Niue. Tō whakapuloa e whakatutalanga katoa mo laua nei ke he TV Niue he pōtapu e whahitapu nei ke matahola walu. Ke hea whaium he whahitapu ka mole, ke he lota maanga hatua pa uho motu, ne whakahoko e tā whakaholoanga mahuinga, ke lata mo he whangianga he tau lapa maka he kalisia, tapu hatua pa mo he whakafouanga he whale tapu. Pesi ni nā kai toko longa ne tolo atu ki he tau whakalirifuanga mo e whakawhiawhiaanga he whahitapu ka mole, lahi e whiawhia e tau tangata mo e tau mga whaoa he maanga ko mai ke kau whakalataha mai ha whangianga mahuinga nei. Hanei Saraya Mangawa me tau waratala ia. Ka mātai ke he pungipongi e whakaholoanga ki he whangianga mo i tō tōanga he tau hingoa, he tō akwako ne kua whakawhekau ke he ekalesia hatuapa uho motu, kua takitaki e sifi mo kalei. Ke he whakaholoanga ke uaki ne whakahoko ai ki loto he whale whaitunga, ke lata mai whakalilifuanga tapu mo i takitaki he akwako Reverend Pasine Viviani. Whakahikua ke tau whakaholoanga he aho ke he taha kai whiawhia ki whawha he whale tapu ne takitaki ai e nitalingi pihingia. Mai longi PCN News mo lea walunga fulu mata he awhitala ne ko maua mai he tau whakaholoanga nei ne whakahoko ki tuapa he awhaiumu kua moale. Pehe mai tā he tau tangata he maanga a fua mitaki pungipongi mo i uha whakatose he tupou la, kai mitaki aho he ononu ki ai mo i longa tau mena kai. Pehe mai whoke a ia ke BCN News na pehe na kai lauia mo i tokolunga i tau Niue ko visi mai he tau whahi tapu kua mole, tau tokolonga whoki ni e tau tangata ne whakatataha atu he awhaiumu. Kua whakau se tau whekau he aho me whalu he tau kōli me lolongo whiawhia mai he tau tangata he maanga mo lo tōre tau mga whoa tuapa ne whenonga mai New Zealandi. Tokani e tau pale tokolunga he tau nei ke lata mo e prize giving he aong he tau whanau i kiki, ne kua whakahoko he awhlaile he whahitapu kua male ke he tau whanau whiwhine. Ko ia ne kau tū me maua he pale tokolunga, ne whakaingoa ko e Ducks Award, ke lata mai aonga he tau whanau i kiki, mai tau uawhi wofu maua, ko e tama whiwhine ko Tiola Jackson. Hanei estaba vihi mo e whalua tau walatala ia. Ko e tama whiwhine ne koutu ke Pale Ducks Award ke lata mai tau nei ko Tiola Jackson mai he maanga ko hakupu mua lofi. Ko ia ne tuua ko Kylie Tuineo Wakaafi mai he maanga ko Makefu mo mutalau si tu tolu ai Zaria Fuhiniu mai i alofitonga. Ko Tiola ko e tama whiwhine whakahiku ha Sergeant Satini Romeo Ramona Jackson mo e hana toko ua ko he ngai ulufue yaonga he aonga toko lunga ha Niue ko Moira Jackson. Lahi e whiawhia mo i fulufluala e tau ngahua he tau whanau whiwhine nei, e mua atu kia Tiola Jackson, ha kua koutua e ke Pale Ducks Award. Ko Troy Tātui, taha tama whata tose mai he maanga whoki ko hakupu ne koutua i ke Pale he tau e kua mole. Kua mana kia e ke whakahoko e tau whakaholoanga tuwha Pale ke he aonga tokolunga Niue he māma he aho pongi, ki sia e kohai, he tau whanau kua manaki ke whakausi mai he aonga he tau nei, ka maua e Pale ne mua atu ne whaingoa e koe Ducks. Ke he tau taki taha toko waru e tau Fuata Pasifika i Aotearoa ne whawhiwhili he whakatuwhono ke lata mai tau whakamailonga anga toko lunga ne whakahingoa koe Prime Minister's Pacific Youth Awards. Kua mailonga ke he tau nei toko ua alaua koe tau Fuata Whiwhine Niue ne kua whakamailonga ke he pale nei ha koe halaua tau makaka mo e tau tāleni. Ko laua nei ko unique i ki ua mai i hakupu mo ana whinau tuku i tonga mai i alofi tuku lau. Hane i whalu e tau walatala ia. Ke awhiawhinga fua he whahi tapu nei, ke whale whono ha New Zealand i Wellingtoni, ne whakahoko ai e taha whakahaloanga mahuinga ke whakapalepale a lautoru e tau Fuata Pasifika toko waru mai he tau atu tau hong fluma fitu ke he o fluma whae tau he maui, ne kua matalahi mai mahifi ke he tau ngahua, kua maiki ke asiha ke tau tangata Pasifika, mai tau ngahua ha lautoru ne whakamatapatu lahi ki ai. Mai he tau whamailonganga ne maua ki he hawhiawhia, maua e unique i ki ua, mai he maanga ha kupu e whamailonga he Prime Minister's Language, Culture, Mo Identity Award for Outstanding Leadership.
Mahuinga whakameilonga anga nei kua whakapalepale taha fuata, ne kua whakakise hana pulotu ke takitaki e taha whakaloanga, ki loto he maanga, whale tapu, poke aonga, poke kua whai whakakisianga, kua sihake tau tangata, ke he wanga haumwe anga whakamotu, ke whai hikianga kua mitaki ke lata mai hana moui, poke tau moui he tau tangata. Ne whakapalepale a uniki ki ua, ha koe hana takitakianga, kua whai hikianga mitaki, ke he whahi te ke nolo. Ke he tau nei mo le tole awhe tau fuata whakaako Māori moe Pasifika ne kua whai whakaholoanga whakaako ia ke he whahi taonga mo lalo hao kalana I New Zealandi. Ko ia ne kautu ke he Arts, Culture moe Creativity Award he Prime Minister ko Ana Whinau tuku I tonga mai he manga kua lufi toke lau. Mahuinga whakamailonga anga nei kua maike ke whakapalepale taha he fuata Pasifika ne kua whakakise hana mahifi ke he tau whahi Arts moe Creative Fields po ke kua whakaonga e tau matapatu nei ke whai hiki anga mitaki ki loto he tau maanga. Lai whiawhia ha ana ke asi hake tau whata Pasifika mua atu ke hana whiawhia moe makaukau ke he whahi music. Ke he tau nei ne kautu whokia ia ke New Zealand Country Music Youth Ambassador, ko e tā he tau leo lolongo ne na kai tongolonga I tau tangata Pasifika he whanonongo po ke lolongo ki ai. Amanaki a ana ke whana whakaako ke hanga pulotu Massey University ke whakaholoanga commercial music he tau ka hau. Ne fuakiangi he hangai Prime Minister Grant Robertson mo iki pule he Pacific Peoples au Pito William Seal e tau whakameilonga anga nei ke laua toko ua. Koe pale mia lilifu Dalton Tangilangi whinatua ia ke he taha whono ke he motu tose ko Bali Indonesia he ua e whaheta puka moale. Koe whono anga nei he tau tikitaki he tau motu he Pasifika mo e motu ko Indonesia ne whakahingoa ko Indonesia Pacific Forum for Development. Ko mai ki fōki he pale mia ke whai mga aho ke whakatutala mo I ki pūle he Foreign Affairs he motu ko Indonesia, ko lilifu ko Petno Masudi hanga o ia ke he tau whakawhituianga he motu ko Niue me motu ko Indonesia. Hanei whalu tau walatala ia. Kua whakaue atu e palemia lilifu o Dalton Tangilangi ke he tau whakaholoanga ko tausi ai ke whakawhilewe ia ke he tau takitaki mai he Pasifika ke he whanoanga ia. Mo e tutala whokia ia hangau ia ke tau lango matai ke lata mo e hiki-hikianga he matangi mo e tau whakaholoanga pui he whakatuwhano Niue. Kua whakakisi whoki hana tau manatu ke he whakatuwhano Indonesia ke tūmau e tau lango matai mai ke tau ngahua he tau motu Pasifika ne kua whamoa lango matai whokia Niue mai he tau whakaholoanga ia. Puhala atu he ikipule lilifu ko Masudi e tau manatu he whakatuwhano Indonesia ke matutaki e tau lango matai ke lata mo e tau motu iki mo e tau ngahua whakalaulahi halau tolu. Ko e hongo fulu la e tau whakaholoanga pehe nei ne kua maeke ai he tau motu Pasifika ke kumi lango matai ki ai ke lata mo e tau ngahua ke pui atu ai ke hiki-hikianga he matangi. Ko motu ko Indonesia, ko e motu ke hongo fulu ma onoa ki mai he tau motu toko ua fulu kua whai maweheanga whekawhituianga mawhala mō Niue. Mai he tau ko longa ki tua nā kai fuamita ke tau mango he motu. Kai kua kisia ke he mga honei, kua olasia mo e monui nā Niue kua longa he tau mango, kua fuamitaki mo e kua humilie ke kai. Ko mai ke e tau poki ata PCN ke watu ke ta paki whalua tau a kau mango nei, ke ne kua monuina e motu ki ai he mga honei. Hanei Saraya Mangawa mo e tau walatala ia. Ne kamata ki sia tau mango he fua he mahina ho ke tapa kua mole ke whahi uta he motu ke tau manga hamtalau la kepa mo liku. Kua ki sia fōki mai he mahina ho novema kua mole kua fua fōki tau mango ke whahi taonga he motu. Mai longa BCN News koe mga hofkahiku ne fua o la sia tau mango he motu ne kisia I ke tau waf me hong flumaua. Koe hongo fule tau kua mole. Mātu tau ki atu a BCN News kia whalu I alau tolu e tau tangata he motu ne whai a kau mango ne fua ke whakise halau tolu a tau longa naanga ke tau mango halau tolu ko mnuina ki ai. Pehe mai a kin kaukasi mai la kepa na kai fua mita ke a kau mango ke whahi tua he whali halau tolu I la kepa kai kua kisia ke mga honei kua fua mai oli e tau roto hakua long e tau mango ne fua. Pehe mai fōki a kin kia BCN News, ka mata mai he mtaulu he mahina nei lahi ngahua he hana mga whaoa, mo ia he watu ke whakakia
tau mai oko tau mango ni kua mokuru mai a kau. Mātutaki atu fōki a BCN News kia Crystal Vilitama Smith, mai talahau mai e ia e mahuinga he tau a kau mango, halau tolu ke whahi tua he kaina he mga whaa imu talau. Kua longa e tau a kau mango koe tau toki ofa mai he hana tau tupuna he mga whaa mai he tau waha mua. Pe he mai a ia la he nofo he hana matua tupuna whiwhine, kua moale atu ke he uru mango, mai kua kisia he tau se tau kaitunu mai lau whaa. Tā he tau whewua sipote ko lahi e whiawhia e tau tangata he motu ki ai he mga aho nei koe whewua Lakabi League. Mua atu ke he tau atuhau fuata, mai longa e BCN News koe tau whakamua nei he matakau Niue Rugby League ko tau se e tau whakaholoanga whawhao sino ka hili aonga ke lata mai tau whanau aonga he tau whanau I kiki. Koe taha he tau puhalaha nei, kua lali e matakau ke asiha ke moe whaka koe tau whanau ke tau whewua sipote Rugby League. Hane Saraya Mangawa moe tau walatala ia. Ko tohia ke wholinga papa he Niue Rugby League he whahi tapu ka mole, mai pehe mai talahauanga mahuinga tau whakakuanga nei, ke asiha ke whewua Lakabi League mai tau whanau, kai mua atu ke puipui e tau tangata pele, mai halo tola tau puhala pele ke whakaholo ki mua e whewua Lakabi League mai motu. Koe mena haia ko whakakisi he mtakau halau tola tau manatu whakauhe ke lau tolu mai he whana cafe ko Chris Skinner, Ross mai mtakau ha kua fua ki ange tolungu furu e tau junior mouth guards ke lata mai tau whanau. Whakauhe fua ke lau tolu kia Wayne Boyes mo Nico Levy I New Zealand ha kua fua ki ange ua e tau headgears. Pehe mai e Niue Rugby League ke wholinga pepa koe kamataanga ni hanei ke lata mai tau whanau I kiki. Tō mea ke lau tōru ke whailoa he tau ahui mai mua e whewua Lakabi League whakamua ke lata mai lau tōru e tau whanau. Mai long e BCN News tau whakahoko e whewua Lakabi League ke tōru mai whakahiku aki ha motu mo tawhisi he aho whaiumu he whahi tapu nei ke he whanua aonga I paliasi he hawhe matahola tōru he whiawhi. Ke whakaosia ke tau walatala he awhiawhi nei, kua liu whamanatua I e whauru he tau walatala ke he tau mena tutupu he tau nei. Ka mata whakamua mai tau walatala hangao ke he tau mena tutupu ke he tau mahina he hafa whakamua he tau nei. Hanei a Esta Pavihi, li ono ke he tau walatala mahuinga he tau nei. Longa lahi e tau mena tutupu kua whakapuloa ai ki he tau walatala BCN News he tau nei, kai manako ke liu ono ke he whalu e tau walatala ia whakamua, koe mataulu he mahina masi nei loa ai kua hoko mai e moko ko visi hongfulumahewa ki he motu. Ua e tau he tau ofi mo I pui mitaki he tau e whahinga hua malolo seno, mo e tau whahinga hua he whakatu whanu e motu mai he moko nei. Kai mai longa kua tokolonga fōki e tau tangata ke motu ko New Zealand, kua maua ke he ngangao he tau mga hala nā, mo e mautali fōki e motu ko Niue, ke hoko mai ai e moko nei. Koe mga hala nā fōki no nofo pui a ngai ani e tau pāsese o mai ke motu, mo e whawhasi a ngai ani koe tau tangata Niue ni kua maeki ke o mai, mo lau tolu kua whakaata e whakatu whono ke o mai ki ngā hua. Hanai e whakailoanga he palemia li whakatautan tangilangi ke he mga aho ne iloai kua hoko mai e moko ko visi hongo fulumahewa ki Niue. Palawale atu ma Niue whekai. Ko e whewhinei kua whakamualia I tahe tangata kua moa I ke ngau COVID-19 I hea dau tōru a motu. Ko e tangata nei hoko mai ki Niue hea hongo fua au fitu ia masi he wakalele. Mo e whalu tangata whoki. Toko ua furu maono. Alau tōru katoa toa ne ho hoko mai ki Niue mo e tangata nei. Ko e halau tōru a dau siwi COVID-19 tō heke I e wakalele. Ke motu ko New Zealand ko liu mai na kai whai tangata ne ko moa I ke ngangau nei. Ko e tangata nei kua nofo ke he tau whali pui ke he tau ngahu nei mo e liwe ki ai e tau tangata ngā hua ke he whaahi marolo seno. Kua huki pui langa ua e tangata nei si kua mua whoki e huki pui ke tolu aki. Ko e hatau tolu tau whahoroanga huki pui ke lata e mo e COVID-19 kua mahuinga lahi ni mo e kakano ha kua langmatai ke whakatuai mo e uka lahi he ngangau nei ke pikisia I lau lahi. Atu ke wharurangata whoki ha koe tau pui anga ia.
Koe whalu wala tāla fōki kua mahuinga ke tau nei, koe whakamaweheanga he whale whono whakamua he motu ne tonka ki Siali Kula I lonto alofi, he aho tolu he mahina ha me, moe hawhangianga he whale whono ke uaaki I halamahanga, ne whakahokoe he aho tolu ngufulu he mahina ha me. Ko e whale whono whakamua ne hawhangia I he tau tahi hawhi hiwesio whitungfulu mawalu. Mo ko e whakalofa whakatupe mai he whakatuwhono New Zealand mai whakatuwhono fōu ha Niue ke tau mga hala ia. Ko auloa ai e tau lilifu he whono e ke pule. Mo e whakatuwhono tau e ke pule ko kioki mai he tau kotoa whaanga mo lau tōlu tau tangata ni ngahua ke he whale whono ke he whaangufulu mawhai tau tau. Ko watu ai a lau tōlu ke whakamawehe ke kaina ni ngahua ki ai a lau tōlu. He tau mga hala ia. Ko e aho tōlu ngafulu he mahina taha ia ni ha me, he tau nei ne hawhangi ai e whale whono ua I halamahanga. Kua whiwhilia e whono I ki pule ke eke aho nei, mo aho oki koe public holiday, ke oatu ai e motu ke he hawhangianga. Tokalonga kua tolo atu ai me ki sia ai whoki e ngalue whawhau mahaki to ili, kua whakatu ai ke he tau maanga toko hongfulu mawha, ke latai mo e aho mahuinga nei. Ko e whale whono ua, kua whakatupe ai whakatuwhono New Zealand, lango matai ki ai e whalu motu tunga e motu ka Australia, mo e whalu matakau mai whafo. Pihia a whalu a tau walatala kua manako ke liu whakamanatu, ke he whalu a tau mana tutupu he motu he hawha whakamua he tau nei. A manaki ke he whalu walatala whoki, ke he whahita pukahau. Si pena hatu tūlu te walatala tutupu ke lata ia mo ia whiawhine, ki ana nofua mo e munuina e a whiawhi, tō liliu whilaweia ke he whahita pukahau.